Tama besok kali lamai. Gayang mak dandan mesiman rok Korean malakti natemai tarapan mak paran-paran unisum pamaruk na ulelean lantai tangga na tondok pada ngadilampio pagana roko suleng kamadatun na temai kanda ure mauli kiko jomai kami tope sumbungan puduk angge tope umpuran pa ulelean langgam lagi sumbung rarak tujona mintuk natan dolan ni talang kapak tahunan ni apa ini dia lagi nih tontong lemas sosora rengek mandai to sangge mairi to penguasa dan gaun duka dawa tangan alangi saleh duka dawa para rak napatara ulang bak dan malangi jadi kok gak itang kono lagi kini mau menyimpan ibadah susi murah akan menakan di topi sumpungan pudung topi empuran pakulan yang memang pasulai yang mereka pasohon tarapan musina atau pakulan dan lima tinggi pakun memberi pakang bamba menatang manda membuka bala koruna maka
masama porindim tong musaya kalamba nenek mangan nasangka silo oleh baranak todolo mangalentenan panikuan tula di paabuang misan darandana la di paaguliak kisan labiringna ana tontong pora ki tanda marendeng solanasang nabi biki rupa marudindin tontong untor roite kuli ina padang tanay tontong si karintina ya tumintu pailan kalwani rampo jomi ba abanalembang dolok lopig lawan jomi pentu tuan lipu rampo si karintinan tutuan si tongkonan tialo totemo jomai kadang ngatedainan painan kalwani tak kibela lang pabala sagamina lamas sambayang langan puang matua dawaru balusunna laming ngorek ito tumang parara kadawda sa tokongan ana mintu na to kana marampak murah narinding pala puang matua lamale narkiulun nasana lamale nasaw engko upulan lamale na kamakadelekan lamale narko kalambunan latasuk na lamile pengambulan male maalambanan kasi toro pasake na puang lako batang adikalemi tuan ladi tayandrang kapatan namo talinga donta kapalidan suling kaparanita nakam santo mirandan lipuduki pak gantianan taina si taruk lakane pakaruk kamarintina angge torang petongkon tolin mga kekiram basu lako do parengi lako toran nambe toran indo lako kita mentu laram kamban lako kita sangge meri tiada anak tidak lain semata Allah dosa kesalahan salah pampuran paulian lampa sulurnya Allah lampa kebenaran nanti kita orang petonton ulang tema Allah to temo pakai nalago tema itu reputorin kalau adu tim ada memang apa namanya to ribu sama ragalan tu dulu ada memang tuan lebu tutor apa ni ulang tekai cuma to mata agak bitin palan tekai gende dan malalun di gua memang kamar pasya mikir situ ni teme to nara putalang purusya mikir si mantap berupa teme to kaponan na ulen ni teme suruh kasih teme banam pelo baga memang kamar pasya mikir ungkal apa parai teme bulan apa ada unti pada teme lupa lali purisan na kasale tapali dan masuli pak peranginta angku kami santun di sangarata angku kami di melawan ni pak kantang matatunta si tetena inilah tanah pataru katongkonan ta ma Allah to tema ya matu rombongan Anton Palupun damai tondon durang pemeta nama itu tu meta nakaboro mempat male lako marinus ya tu inilah tanah pataru katongkonan ta lalu lako ke dan lagu ke Inana Marinus Narumana keluarga almarhum puangane Andala keluarga almarhum puangane Andala yang memagale turang pemeta namale lagu Yohanes Andala lalu lagu ke Inana Andala atau latong ke dia alang letter D rombongan keluarga almarhum Ndoi Ada keluarga almarhum Ndoi Ada Kabo turang pembentuk apono kende metana orang marendeng rampo matang kensur lalu lagu ke alabe sitaruh lantang tanu pulon 35 saya laku patang pulau rombongan Lison di Jakarta turang pembentuk namanya lagu Pak Olin lalu lagu ke lantang 10 sitaruh lantang 20 rombongan Nelince Batu Alu turang pemetana malik mempatu malik lako Papa Olin lalu lako lantang 10 sitaruh 20 rombongan Julianus
Yulianus Lamay Suaya, turang pemeta namali mempatumali lako Pak Olin. Lagu lantas sa puluhan rombongan na Lucas Yomi Batualu, turang mempatumali lako Pak Olin. Lagu lantas sa puluhan sitaru lantang 20. Rombongan na Pong Kunde Yomi Batualu, turang mempatumali lako Pak Olin. Lagu lantang sa puluhan sitaru lantang 20. Rombongan Nek Suba kami Batualu, turang pemain patumali lako Pak Olin. Lagu lantang sa puluhan sitaru lantang 20. Rombongan Nek Ideal Batualu, turang pemain patumali lako Pak Olin. Lagu lantang sa puluhan sitaru lantang 20. Rombongan Pak Fredo Samarinda, turang pemain patumali lako Pak Olin. Lagu lantang sa puluhan sitaru lantang 20. Rombongan Nek Donna Yomi Batualu, turang mempatumani lako Pak Olin. Lagu lantang sa puluhan ditaruh lantang 20. Rombongan Anto atau Wandi Yomi Manok Kuari, turang mempatumani lako Ningsi. Lagu ke 10 bisa sa lako 15. Rombongan Bapak Reni Makassar, lampu patumali lako Pak Olin. Lagu ke lantang sa puluhan. Rombongan Mama Eko Surabaya, lampu patumali lako Pak Olin. Lagu ke lantang sa puluhan ditaruh lantang 20. Rombongan keluarga Nek Awana Ustaz Pak Linda Yomi Batualu, turang patumali lako Pak Olin. Lagu lantang sa puluhan sitaru lantang 20. Rombongan keluarga besar Pasar Baru. Lampu patumali lako Nek Putra. Lagu lantang sa 10 bisa, taruh lantang sa 15. Rombongan Pak Marno Yomi Pasar Baru, turang patumali lako Nek Putra. Lagu lantang sa 10 bisa, ditaruh lantang sa 15. Rombongan Pak Marno Pasar Baru, turang patumali lako Nek Sei. Lagu ke lantang Nek Sei. Rombongan Nenek Kia Yomi Batualu, turang patumali lako Nenek Kara. Lagu lantang sa puluhan ditaruh lantang 20. Rombongan keluarga Nek Tallo Ampan Lampio, turang patumali lako Nek Malpin. Lagu lantang Tallo ditaruh lantang 10. Oleh rombongan keluarga Nek Tallo Ampan Lampio, turang patumali lako Nek Malpin. Latong kini selalang dia alang letter B ditaruh lantang nomor Tallo sa lako 10. Rombongan Nek Joyce Kabo, turang metu apono kende metana marendeng, rampo matang ken suru. Latong kini selalang dia alang letter B ditaruh lantang 35 sa lako 40. Rampo patumali lako Kara, lagu ke lantang nomor Tallo sa lako lantang nomor 10. Rombongan keluarga Pak Patresia Yomi Jayapura, turang patumali lako Pak Malpin. Lagu lantang nomor Tallo sitaruh lantang nomor 10. Rombongan keluarga almarhum Nek Sangadi Lampio, turang metu apono kende metana marendeng rampo matang ken suru. Lagu ke lantang nomor 35 sitaruh lantang nomor 40. Rombongan Pak Krisopo Panggelo Yomi Pelangkaraya, turang pemain tanda mali mempatumali lako Pung Tori. Lalu lagu lantang nomor 35 sitaruh lantang nomor 40. Rombongan Pak Matius Panggelo Yomi Jakarta, turang mempatumali lako Pung Tori. Lagu ke lantang 35 sitaruh lantang 40. Rombongan Sophia Panggelo,
Merauke. Turampo me patuman ila kopo turi. Loko lantar nomor 35, Sitaru lantar 40. Rumona Stefanus Kaba. Stefanus Kaba Jome Kendari. Turampo me patuman ila kopo turi. Loko lantar 35 na 40. Rumona ne Ana Sasa. Turampo me to apono kende me tanah marendeng. Rampo matang ken suru. Lalu lainnya ke inan nomor bisa Sitaru inan nomor 2. Romana Bapak Sabo Jomi Potang. Turapo Betana Malik me Patumali Lako Yohanes Andala. Lalu lagu lantar nomor 20 bisa ditar lantar nomor 25. Romana Bapak Arendi Makassar. Turapo Betana Malik me Patumali Lako Ampo Tomate. Lagu ke inan nomor bisa Sitaru inan nomor 2. Romana Neratu To Sadipe Lampio Turampo Beto Apono Kenda Matana Marendeng. Lalu lagu ke ini nomor bisa Sitaru ini nomor 2. Romana keluarga almarhum Pak Siska Botang. Turampo Beto Apono Kenda Matana Marendeng. Rampo Matang Kiasuru. Lalu lagu ke ini nomor bisa Sitaru ini nomor 2. Romana Bapak Nathan Dewi Botang. Turampo Betana Malik mempatu Malik lako Mama Aston. Lalu lagu ke lantar nomor 3 Sitaru lantang nomor 10. Rumah keluarga Newisda Bebo. Turampo Betana Malik tutup Betana Kaboro mempatu Malik lako Pak Aston. Lalu lagu latong ke misalan sialan dio alang leterde Sitaru lantang nomor 3 salako 10. Rumah keluarga Erlin, keluarga Erlin Lampio. Turapo me Patumali lakone putra. Lalu latong kami salya alang dio alang letter C. Ditaruh lantar 10 bisa selako 15. Romana keluarga Egio. Batu Standu. Rapo betu apun mungkin demi tanah merendeng. Rapo matangken suruh. Lalu lagu ke ini nomor bisa Sitaru ini nomor 2. Rombongan keluarga Tiara Mangape Turapo Metana Malik itu Metana Kaboro Mempatu Malik lakone Andro Latong ke misale alang lalu nasu ke makabusane dio alang letter C. Rombongan Naomi Batualu. Turapo Betana Malik itu Betana Kaboro. Batu Malik lako Pa Olin. Lalu lagu ke inan lagu lantar nomor 10 Sitaru lantar nomor 20. Rombongan Egi Batualu. Turapo Betana Malik itu Betana Kaboro. Rampo Batu Malik lako Pa Olin. Lalu lagu lantar 10 Sitaru lantar nomor 20. Rombongan Nekesia Batu Papa Endi. Oi pasang Lampio, Turampo Beto Apono, Kende Metana Marendeng, Rampo Matang Kensur. Lalu lagu ke inan nomor bisa Sitaru inan nomor 2. Rombongan Octavianus Mantung, Pasar Baru Lampio. Rampo Metana Malik tutup Metana Kaboro. Rampo Patumane lako Mama Audrey. Lalu lagu ke inan Badul lagu ke lantar nomor 3 saya laku lantar nomor 10. Octavianus Mantung Pasar Baru Lampio. Turapo Metana Malik tutup Metana Kaboro. Rampo Patumane lako keluarga Nenek Said. Lalu lagu ke lantar nomor 3 Sitaru lantar nomor apa? Romana keluarga Porein Pasar Baru Lampio. Rampo Metana Malik Patumane lako Pak Malpin. Lalu lagu ke lantar nomor 3 Sitaru lantar nomor 10. Rombongan keluarga almarhum Puang Ne Andala. Makale. Turapo Metana Malik Patumane lako Yohanes Andala. Kalau kepada tujuan sangat rata, boleh telepon ke anak lagi lagu di rumah pagan yang bertuga. Sini telepon itu kami pataruh kata penanta. Namun bukan dari sangat rata, kalau matahari kita tidak terutama sulit Pak Bergita.
Bagante ang madunta atau masa sebali dan tigil lang atau madali ko sepata bupatabe tataring ang mau matagi karita tarampo inang protokol anta pasigitanane ipada mo kalabi tentu tantu sa rata bupatabe tato karang marapa masuleng karata anta patel ka kamu to maringan ta tadi berlainan pura na bodoh di keluarga katongkonan ta kabritin ta diti mama berolong dirande ma autan kelesawan diti mama talok tapok ka dirande ma amburan tangat seno diti mangkusema dirande pale paraya sangat ada yang memarah mata temeka tuan sunga dari palala salarinnya lai pale ko ne dan pale paraya laku temai ka tuan sunga apa ya rilangan diti mangkusema rek dirande pale paraya jauh dari katongkonan ta mas songanasang deno pa di po pa paraya di paraya age mas songanasang baru dinilinya mairi untol koni alokona indene emasokan maka pagkadako kidako napira-napiran ke sunod nga kata kamaritinanta yung penunan ka kamarinanta anta tibalik tarwaka ata talumokon pa agulinganta umay tibalik itang lati tutot tilende lumokon ke itang latias so kambut anta pantan tuto marapa ala ko tarwaka ata tutun toong mananta nasangan na puwang tontong latapudi tapakalabi ti Allah siya kino Hindi saya sana. Biar kita udah biar. Aduh. Panggilan kepada Bapak Putra supaya datang sebentar di meja protokol. Bapak Putra, tolong ke Tabet ta mapirangi saudara bang, si turu ada di dalam pio. Dulu ke jauh juga. Yate lalu yang tongko, Palembang. Yate lalu rokok bego. Tama pesot Palembang, beda siaki tu tongko satu bego ada tumai. Wajib dukung tambah ke katongkonan malam temo. Yang itu salah satu keluarga almarhum Esanti. Keluarga almarhum Esanti ko tete lampio. Rombongan Nek Deo tumanete. Rombongan